برای Alparslan Erdoğan mamostay zamanê Kurdî em behezkîn û gelek spas gelmedana berê Alparslan. Ez behsa hema bersiva vê pirsiyarê werdigirim. Kînbûna damezrandina mamostaya kemterxemî zêdetir bû kê vedgeret ku ev salabtinê 6 mamosta bu zamanê Kurdî hatîne danan. Yani dema vedarata perwerdehî û yorma vedke li gorî ji bo dersê hilbijerî li gorî ji mara xwendekaran mamosteyan tayin dike. Yani wek tiştekî ew dinêrin, teknîk dinêrin. Yani dibêjin î sal hinde xwendekar ew ders tercih kiribe hinde mamoste lazim in. Yani li gorî rêjeya yani ji mara xwendekaran ew tiştekî normal e. Yani ez bibêjim yani 6 mamosteyan tayin kirin. Yani gelek başa. Yani eger em wî divê bersivata bid berê Alparslan ji aliyê dewletê perwerdeyê ve xedril Kurdan hatiye kirin. Ka çend qutabiya helbijartiya dîfê rêjeyê dê mamostayê nedanan. Başa gazindamel serhindiye. Bu çi jimareyeke kêm ya qutabiya daxwaza jimareya yani mebesta min zimanê Kurdî dikin yan jî waneya helbijartiya Kurdî helbijêrin. Ev bu çi vedgerin? Yani vî tiştî bêjim yani di dibistanan gelek sedemê wan tişte hene. Him serê nûçeyê de got deh xwendekar dersê tercih bikin dikarim ekin şevsa nepêkane. Çima dibistan li gorî şert û mercê xwe li gorî normê xwe dersa hilbijêrin dersê hilbijartî. Eger di polekî da sinifekî da 25 xwendekar hebin deh Kurdî 15 ders dike din hilbijartî be dersa din dixin o dersa hilbijêrî. Ya ew prose hemû dibistanan de wisa dişe. Yani him dibistan li gorî gelek mamosteyan naxwedin mamosteyan bin derveyê nû. Yani norm dışı. Ji bo wê kîjan xwendekara kîjan ders em bijin polekî de zêde hilbijartiya li gorî wê ew jî wê dersê hilbijêrin. Yani em bijin 10-11 xwendekarên Kurdî ders hilbijartî be jî ew nabe dersa hilbijêrî. Yani ji ber ku problemê teknîkî pir in. Mesela dersê hilbijêrî sê komek zaten dersteke dînî mecburî ye. Ew cuda dersa Kurdî xistine navê gelek ders tê danin. Dersê zanistî bigin heya dersên û werzişê gelek ders tê danin. Yani kesên dersek hilbijêrin zarokên dibistanan navînin. Emrê wan temenê wan piçûk in. Ew li gorî mesela dixwazin dersên em du ders dibin. Yek zaten ya dînî mecburî ye. Dersên wek dersên werzişê û wêneyan dersê rehat yani dersê hêsan dixwazin. Bixwe jî polê heştan jî polê heştan jî ez bêjim. Berez Erdoğan yani rastî jî eger qutabî waneya bijareya Kurdî helbijêrê bargiranî ev ser wî mebestewa. Zehmete neşêt xwendina xwe derbas kir. Belli yani him jî li bo yani divir da rolê rêvebira û rêvebir müdür rolê wan hene ew dixwazin li gorî sistemeke wan dixwazin li gorî normê xwe dersa hilbijêrin. Mesela gelek dibistana da mamosteyê Kurdî tune bin zaten wê dersê hiç nabijêrin. Yani kad wê formê belav nakin. Tenê dibêje hine sê ders dine pêşa xwendekara dibe wê formê tûcikin li gorî wê hine wan dersa hilbijêrin. Yani ev mesela bi awayekî ez bê mesela dersên Kurdî bi dersên hilbijarî pêşa naçe. Yani ji ber ku me got sedemên teknîkî û siyasî gelek tiştê de hene ji bo wê me dixwast me ji me bê xwast me got bira dersa Kurdî wek dersê dînî çakirine komekî bike komekî dersê li gorî wan zimanê zindî Kurdî û Çerkezî û işte Lazî û falan tişta me got bira ew be derseke mecburî. Eger wisa nebe zaten pêşe ve gelek astengî hene bixwe zaten Rojavayê Tirkiyeyê Kurd bixwe neverin wê dersê hilbijêrin. Li herêmê jî gelek birêvebir detistin dibe ez wê dersê hilbijêrin pişt ez wê ji min re problem derkeve. Yani îro zanin rewşa Tirkiyeyê hukukî me Ez behsa sistema perwerdê yan jî kitêba zimanê Kurdiyê bikim ku tu bixwe jî mamostaya zimanê Kurdî evvel qutabxana tê te xwandin mamosta qutabî fêrî çi dikin? Yani nava sistemê de çi pêtiviya bête fêrkirin? Ji pola 5, 6, 7 û 8? Ya heşta qet nabînin ji ber ku me got azmûna têketina lîsê heye û ji ber wê xwendekar ji bo amedekariya azmûnê dersê Kurdî nabijêrin bijin çi de hilbijêrin matematik falan wan dersa hilbijêrin em dikarin bêjin 5 û 6 û 7. Di vir de jî yani gelek ji me got zarokên têne gîştine û hişmendiya wan tune ji ber wê naxwazin dersê wisa
وەک ئینگلیزی کوردیان هەڵبژێرن دەرسێن زۆر خۆرا دەخوازن دەرتا ڤەرسیۆ وێنە هەڵبژێرن ئەو دەرس ئەگەر لیسەیەدا هەبیە ئەس باوەرم کە زیاتر باتە هەڵبژاردن باشە ئەگەر 5 و 6 و 7 بت چ تێتە فێرکردن یعنی هێنی چت بن قوتابی شتێ منگە و هاتوچوو ئەلفابێ هەژمار مە دەمساڵ وان تشتين يعني يا بزحمتها يون جاب صانع هي الانسان هذاك امجن انجليزي شغله برتقال انجليزي بولا بينجا امجن الشاشه حتى لغوري اصلا يعني الناس دور انا لغوري اصلا خلنا كرنا اتشتي بنجه امجن هين جالك باباتي جاشتينا داكو خلق جوساتنا تنجهت يعني هم كم ترخمية تشباني كجيم بحث كده كم ترخمي جالية مالباتي وهبت وزارو كنوانا درسنا هالبجيرن حكومات غدري الكردات كده نو كباشترين بلان باشترين چارا سري چيه هين الناف خلقي دانه وآگهش حكومات و بلان و سيستما پروردهي چيه باشترين بلان چيه زارو كد كردا نفش دهاتي كردا فيري زمان كردي بن كالتوري زمان خوب پارزند ناوي ولاتي ده اوليد جين تركيا باكوري كردستاني یا ببینیم شراسری یا درس کردی و درس مجبوری دبستان استراتژی دست به که حیات زاننگه هدا و مجبوری نه البجری أنا كده ناخذن بيشوي دقرن بهر آبای بيشوي تيجرن يعني مجبوري بتخوندن حتى اگر نكرد بتجي ما بس تطيع ينجي أبي كرد بتفيد مجبوري بكينة باكوري كردستان مجبوري جبو تركا البجري جبو تركا وكاتدن البجري بباشتره يعني مخاضر جبو كردا مجبوری به جبوك نتوازن ترکیه دا البجری به باشتره مجلس استانبول بس دخواست یک اوصا پیشکش کریه مثلا هین اون کو مهندسان زمان کردی نه گل‌آلی سیاسی دخواست یک اوصا بکن بلا زمان کردی درس کردی بکنه مجبوریش شینه حل بجرد بله ما وقت راپور مده و سرکوماری و وزارت پروردگی ما اوتش همانی زمان همش بنویسکی ما او دانه وقت راپور جی ما گفتی یعنی بیا آبای او درس کردی پیش و نشه و گلک برسوان ما چی بیا؟ yani hayvanat berse resmi neden hemen. Belki bedengiye de mana yani di grup peyvajı şey bükünne kadınsa hayvanha bağlı ki fermi و berse neden hemen. باشه قطابخانه‌ین تایبەتین باکوری کوردستان اگر هبن چین کیف خو برگاره که حساب دن یعنی اوجد وید پابندی بریارین پرورده بن مثلا نوا قطابخانه‌ین تایبەتین باکوری کوردستانی درس کردی حالا که کردانه بکنه مجبوری زاروکین کردانه افشین کردا فیری کردی بن از بیشتر دیاربکری نزدیکی پنجی دبستان تایبەتنه دو دبستان آن درس کردی هست پرانی درس کردی ترجیح نکردم براستی هنگ جوی بجم یعنی جبو کرده باکور حشمندیه و نتبعی پرپیش نکرد یعنی که یعنی حشمندیه دوان سال هنگ ارتشتی بیه یعنی دبیجن یعنی ام زمان هی بن چه هیمه بن شنک او دان یعنی جبو جواکا ترکیه گشتانه تشتی که اگر دولت بدوان دکن حیات دولت شکل ندوان نکن یعنی بخو تو خودت نظام کرده زاروکان ما مستعار پارسلان زاروکانه تو مثلا وانا بیجی الا دویت تو بخوز زمانی کردی پل بجری مجبور بکی yani ev civak ustane kaka yani نه ما بس تمتوی زاروکی تهانه تا او مجبور کربن درسا بجاره کردی پل بجره بله ev tuştene haskerine yani eğer ne bizore hani ezbo siyasete وقت حسکرینه بهله تا مجبور کرینا زاروکی خود درسا کردی پل بجره mecburi kır bale ای صحت خوش هر بجی yani despeke da kırdihim bu pişte İngiliz pişte Türkiye گلک سپاس مامستا الپارسلان اردوغان مامستا زمانی pişte ekledim rastgele Erdoğan Alparslan Erdoğan yine استینه گشتم Erdoğan Alparslan از دخواست لیبورینت کم و ساعتا که ازت نوه بابتا گازیتت کم گلک سپاس گلک دخواست لیبورینت کم مامستا اردوغان الپارسلان مامستا زمانی کردی گلک سپاس بوده هر بجی